Ayo teman-teman, saatnya kita mewarnai skin Aisyah Pocaro teman-teman. Berubah jadi Rangers merah teman-teman. Sekarang kita lihat Adele. Wow, Adele bakalan berubah menjadi apa ya? Wow, jadi Rangers hitam. Oke teman-teman. Dan keluarga Aisyah Pocaro, wow, kemudian akan berubah menjadi apa ya? Wow, kita lihat. Wow, ternyata jadi monster jahat teman-teman. Oke, sekarang kita lihat Aisyah Pocaro bersama Iron Man. Maka akan berubah menjadi apa teman-teman? Oke teman-teman, kita lihat. Wow, jadi Rangers pink. Oke teman-teman, 3 Rangers jadi satu monster jahat. Oke teman-teman.